Usikate tamaa. Maisha yana changamoto nyingi sana, lakini Mungu anatuagiza, anatuhimiza tusikate tamaa. Mungu anatuambia kwa kutokata tamaa tutafanya mioyo yetu iwe na hisia ya ushindi siku zote. Hatuhitaji kukata tamaa hata wakati tunapohisi kuchoka. Wakati mwingine Mungu huruhusu majaribu ili kutujenga wala sio kutuharibu. Jaribu linapokuja linakuja na mlango wa kutokea. Hauhitaji kukata tamaa, unatakiwa ujitie ujasiri wa kusimama na Mungu. Ayubu amependwa na Mungu sana. Alijivunia Ayubu kwa matendo yake mema aliyoyatenda. Alikuwa mcha Mungu, lakini Mungu akayaruhusu yale yatokee kwa Ayubu ili kwamba kupima imani na ujazo wa upendo kati ya mtu na Mungu. Ni sana katika maisha kumpenda Mungu, lakini ni ngumu sana Mungu kukuamini kwenye maisha yako kwamba unampenda.